match ya APR Football Club ku munsi w'ejo hari abakinnyi batabonetse mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club bari bafite ibibazo bitandukanye ariko Rugaju dusubire ku kibuga turebe ikipe ya APR Football Club yaratsinzwe itsindwa irushwa. Nabonye hari abafana benshi binubiye uburyo ikipe yabitojwe, binubiye kalite z'abakinnyi bafite. Mbere na mbere niki ni tandukaniro hagati y'ikipe ya Al Hilal n'ikipe ya APR Football Club, kuko hari abantu bagera kure mu kintu kijyanye na analyse bagashyiramo nyine ko ari ikipe ejo n'ejo bundi APR ishobora kuba yanahura nayo mu mikino nyafurika, kubera ko n'ubundi nitwara igikombe nizongera guseruka muri Champions League. Ariko tubanze duhere kuri qualité de joueur vis-à-vis y'abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal. Kuko hari igihe bavuga ngo ni umukino utagenze neza, ariko umukino w'ibitego bine birumvikana ko qualité y'abakinnyi ba Al Hilal n'aba APR arimo ikinyuranyo kinini cyane. Niki wavuga kuri performance yo ku munsi w'ejo ya APR? Bon, APR gukina na Hilal igatsindwa 4-0 yarushijwe ikijyanye na possession, yarushijwe ikijyanye no kurema uburyo, yarushijwe ikijyanye no kububyaza ibitego, yarushijwe ibijyanye no kugarira, yarushijwe mu buryo bwose tactically, physically, mentally, technically, aspect yose y'umupira barushijwe. Ni ikimenyetso cy'uko ntabwo ikipe ya APR ifite ubushobozi bwa rivaliza kuri Al Hilal muri aspect iyo ariyo yose. Ubu ngubu bibaye gatatu, Hilal itsinda APR Sekafa 3-1, match ibanza 2-0, retour 4-0. Ni ukuvuga ngo ni ikipe bikwereka yuko mutari muri ligue zimwe, mutari ku rwego rumwe. Ibyo ku munsi w'ejo sinajya mu bintu byinshi rwose mbisobanura. APR yatsinzwe nyine nk'ikipe iri munsi ya Hilal, ni ibintu byumvikana ibitego bine. Icyo bivuze, ntabwo amakipe yose nyine ku isi aba mu nzego zingana. Dushobora kuvuga tuti iyo Hilal yakuwemo na Berkane, ubwo ari uko Berkane isumbaho. Dushobora kuvuga ati ariko Berkane nayo Mamelodi hari ukuntu isumbaho, bati iyo Mamelodi nayo wenda arahiri hari ukuntu arahiri isumbaho. Ese abonye akiryo karahiri arahirizwe, yavuze ko niramuka idatabonye qualification ya Champions League itazakina Confederation ngo mu rwego rwo kurinda prestige yayo, ntabwo yajya muri Confederation cyane, ni rwo rwego. So mu by'ukuri hari icyo abantu bibaza. Abantu nabonye babigize ibintu bikomeye cyane, abafana ba APR batunzwe mikoro na bagenzi bacu mu bitangazamakuru bitandukanye. Ese aho bari gushyira ikipe yabo n'ukuntu bari frustrated, n'ukuntu biramanta, ese ikipe yabo niho iri? Icyo ni ikibazo cya mbere, kuko hari ukuntu urakara bakubwiye ngo ibibazo bijyana n'amafaranga wenda azajya ajya ku bijyanye wenda n'umusoro wa private jet, wenda byikubye kabiri ku mushaka wenda guparika private jet mu Rwanda, ugasakuza udafite igare. Usakurije bya private jet ufite igare. Noneho rero Rugaju, kugira ngo tujyanemo neza yumve neza, wese soza statement yanjye neza. So ndashaka gufasha abafana ba APR kwiyumva
kugira ngo bamenye icyo gusaba n'icyo guheraho kuruta gushaka ikitabakwe. ni naho analize ipfira buriya. iyo turi gukompara APR na Hilal, ndashaka ko Samira aza kubimfashamo, ariko ndagira ngo narativu yacu ibe inyamupira irimo n'ubwenge, ntibe inyamupira irimo amasantima gusa. ushaka kuza hano twigire ku makipe yo muri Sudani, baraturusha, n'ibiriye bine ubuse yakora iki muri Champions League. No, sicyo uwo si umupira ubugari. ntabwo nashaka kukunyura mu ijambo, kuko APR abafana bakuntu bari frustrated, reka dukoreshe ni nkaho hari level zegeranye bakaba batengushywe na score ya bine ku busa. reka nkwereka akantu icyo nshaka ko tubanza nashaka kugufasha kugira ngo iyo statement ya turajyanamo neza. Yego. reka tuyiflowingemo neza, ntibive gusa kwitwa ibya rugaju. Yego. bihere kuri nyir'ubwite ufite izo nshingano zo kubikora. umutoza Taleb, igihe ikinyamakuru igihe, reka tugikotinge, kimaze gusohora quotes zavuye muri interview ku munsi w'ejo. Aramara muri mike. Nango banjye bahoze. Tugendane wumve. Yagize ati iriya ni ikipe nkuru. ifite abakinnyi bakuru. kandi nge mfite abakinnyi 17 gusa. urebye nuko abakinnyi bakomeyemo ntabwo ari kimwe. uretse gato highlightinga ko ngako Samiri, ndashaka ko muri classe na Samiri twihanganiye tweze ubwarimu nawe barigisha. ndashaka ko tuzajya hariya jebe wakoze ubwarimu. umwana wa mwarimu, afiteho nosiyo hano turi abarimu. tugende dufata icyo bita areteniri cyangwa teko, ako gusigarana cyangwa wataha. abanza usurinye, ndashaka ko dusurinye ibintu Taleb yavuze. uravuze ngo iriya ni ikipe imeze, ni ikipe nkuru. abanza highlighting ubundi ikipe yitwa nkuru gute. turashaka kwigisha abantu. ikipe yitwa nkuru bigendeye ku zihe tunabijyaniranye n'umutoza wa Al Hilal Laurent Regenga yavuze ngo tutabavanga, turamuzaho nuko nshaka kubihuza n'ibya Taleb. yavuze ngo urwego rw'ikipe yacu rutandukanye n'urwego rwabo. urakoze cyane. reka twuzuze icyo kintu cyitwa ikipe nkuru. Samiri, banza umbikire ijambo ikipe nkuru. ikipe nkuru ndashaka kubwiza abafana ba APR kuri ifite abakinnyi bakuru. abakinnyi bakuru cyangwa se tuvuge bakomeye, batumva bakuru mu myaka, bakomeye. mbikira ijambo abakinnyi bakomeye. turabipima naryo ribike kandi nge mfite abakinnyi 17 gusa. nuvuga ngo effective nino ibyo akandi kantu ko kubika rero nka mwarimu. areteniri urebye nuko abakinnyi bakomeyemo ntabwo ari kimwe. urwego nivo. ni nko guhatana n'ikipe y'igihugu ya Sudani. urakoze cyane. ni nko guhatana n'ikipe y'igihugu ya Sudani. mbikira kano kajambo gasurinye Sami. ikipe y'igihugu ya Sudani kandi ifitemo abanyamahanga. mbikira ikipe y'igihugu ya Sudani uvuge ngo iheruka mu gikombe cya Afurika. mbikira ijambo iheruka mu gikombe cya Sudani yagiye mu gikombe cya Afurika ganira sigara bari kumwe mu itsinda. mbikira iryo jambo iheruka mu gikombe cya Afurika. yego ivanzemo abanyamahanga. yego nabo turaza kubakorera inyigo ivanzemo abanyamahanga. ibindi yavuze byo biratangaje pe. ngo mpanganye n'amakipe yo mu Rwanda, si mpanganye n'amakipe yo muri Sudani. ndagushimiye cyane Taleb ko wavugishije ukuri. ntabwo umuntu w'imyaka 70 wabaye mu mupira imyaka 40 ari bwo buzima bwe. yarambwiye ngo mbaye mu buzima bw'umupira imyaka irenga 50 ahubwo rugara. ati ngewe nabaye mu buzima bw'umupira kuva ndi mu myaka mito cyane. ati ubuzima bwanjye bwose ni football. ngo kuva mpanganye n'amakipe yo mu Rwanda, si mpanganye n'ayo muri Sudani cyane. kuva natangira irushanwa niko nabwiwe. niko nabwiwe ni ukuvuga ngo badatabu nibyo bishatse kuvuga. niko babizi, ni nako babyemera. yego si bo bazatwara igikombe. urebye kugeza ubu nitwe turi ku gikombe. si izatwara igikombe ninjye uzagitwara. reka rero mbabwire aretenire. ubundi analize ni iki? analize nziza nibyo nshaka abantu bumva. ni analize itarimo amarangamutima, irimo ukuri. ninza hano ngatuka abakinnyi ba APR nkabita baswa, ndaba mbarenganya kuko sabaswa
kuko nibo ba mbere mu makipe yo mu Rwanda. Samir, turi kumwe cyane, nibo ba mbere. Ahubwo njyewe umufana wa APR uri kwikompara na Hilal namubwira nti ubwo wowe wasohotse muri shampiyona y'u Rwanda kuko Hilal si yo mu Rwanda, wowe wagiye ahandi, aho wagiye wenda niho turi buganire. Munyumve neza ibyo ndi kuvuga. Hilal na Merek si amakipe yo mu Rwanda, ni amakipe y'abashyitsi yo muri Sudan. Yaje adusanga arimo ni kipigo tena kara arakubita kandi ababaza cyane. Ariko ikibazo dukwiye kwibaza mu ndorerwamo y'ukuri, ese aba bantu batumye murakara gutyo ubundi nibo mukina muri kuri level yabo? Ntabwo ari bo mukina. Ibyabarakaje nibyo dushaka wenda kuganiraho. Ariko mbere yo kujyaho ndashaninga Tarebo gato mpite nizera muri Arteniriya. Tarebo cyane n'amakipe yo mu Rwanda. Je bien. Ayo muri Sudan arakurusha urwego, wanabisobanuye tugiye no kubibona, tunabwira APR icyo yagakoze niba koko idashaka no marira abafana kuko yigeze kugira icyo gita yagira. Tarebo wagiye mu ntara ni Burengerazuba hari Rubavu, Burengerazuba bw'u Rwanda. Ukoreraho match 3 nta nimwe watsinze. Wanganyije na Marine, unganya na Rutsiro, utsindwa na Etincelle muri shampiyona. Ayo ni amakipe yo mu Rwanda. Utsindwa na Musanze, warazamutse utsindwa na Musanze 3-2 i Musanze away. Mukura match y'i Kigali yagusuye byagenze bite? umusifuzi yarahana, umusifuzi arayibihe, umusifuzi yarahana. Ndakujyana mu Bugesera match ya APR na Bugesera mu Bugesera 2-2 yabaye 2-2. Yego cyane. Ndakwambutsa Samir, mfatira katurebe. Ega biroroshye, ndashaka buri kipe yose kuri table. Yego kwizige dufite ego, mfatira buri kipe yose kuri table yose kuri table. Rayon Sport twagiye, Rayon Sport rero bananiwe kwitsinda. Yego ugenda uzifata izo mu Rwanda. Kiyovu Sport wibuke match ya hari ingingo bigeze gukina. Match twarayikoranye bavuye muri hato. Twarayikoranye yari muri Peace Cup right? Cyari muri shampiyona. Bamwishyuye ku minota 87 igitego cya Omedi Kisho. Kiyovu hari match batayitsinze. Yego Police menya barazinganyije zombi ahubwo baranganyije, ariko yo nabatwaye n'igikombe muri iki gikombe cya ntuza cy'ubutwari. Yego Mukura twayivuze, Marine twayivuze. Mukura hari match batayitsinze banganyije hano i Kigali hanwamo n'umusifuzi. Marine hari match banganyirije Rubavu. Komeza. Bugesera twayivuze baranganyije. Bugesera hari match banganyirije mu Bugesera. Musanze nabwo bayitsinda hano bayitsinze 2-1 ku Musanze bakubitiye wabo 3-2. Gorira igitego cyo ku munota wa nyuma. Gorira yatsinze iminota yarenze, yatsinze kongera iminota 5 ku munota wa 6. nta match banganyije ahubwo match ari nabwo hari match banza baranganyije 0-0 Gicumbi na friendlies ebyiri ndi gutozanya na Kirasa nungirije Kirasa yananiwe kuntsinda izo zireka kubera ko dawe yarakimeze neza, ariko nabwo ntiyatsinze. Gicumbi barayitsinze. Ikipe z'amasemuko AS Kigali ntibarakina retour. AS Kigali ntibarakina retour ariko barayitsinze. Amagaju barayatsinze. Amagaju barayatsinze. Yego ariko AS Kigali barayitsinze. baranganyije baranganyije Inyamirambo ari gukura ijoro nk'iya gatatu ahubwo muri joro enye za mbere 5 za mbere. Ibyo birasaba ko tubireba bigiye kure. Yego sinshaka ko mujya muri Sudani. Iyo Sudani mujyamo murashaka iki kuri Sudani? Mwayihoreye mwagiye kuri Sudani mwabanje mukareba ibiri mu rugo bya Sudani ko tubizaho ko ari take home, ko ari ibyo gucyura yo kujyana mu rugo. APR se ujya ngo na AS Kigali baranganyije kimwe tariki 28 z'ukwezi kwa 11 ndabyibuka cyane. Wakomeza ndabyibuka naho ntacyabaye n'ejo. Amagaju barayatsinze. Etincelle irabashota. Etincelle muri shampiyona n'ejo bundi ejo bundi doheruka yibatsinda bakanabwira ati munarareyo bakaza kwikora mu turajya kuri Muhanga barayitsinze na Rutsiro. Mu Rutsiro baranganyije match ya mbere 2-2 baranganyije Rubavu. So
Rugaju nazishoje zose aperi nta nazizemo makipe atanu yatsinze recto verso mu manota 90 yashobokaga 90 y'amakipe yo mu Rwanda. aperi ifite mu makipe yo mu kugeza Rwanda aho bigeze ubu kugeza aho bigeze ubu amanota 90 yashobokaga aperi ifitemo amanota 56 Reka nkubwire- yatakaje amanota 38 reka nkubwire uburyo Imana ari birarenga bibiri bya gatatu by'amanota kwizigira nico saa 12 n'ice z'igitondo ndagenda ncana nyine itara gato hari utuntu nari ndi gusoma hari agatabo ndi gusoma njya mbyuka ngasomaho byibura nka paje nk'eshatu ndasoma ndangije ndi gusomaho paje nk'iya kabiri nibwo aka kantu kanjemo ndavuga ariko ubundi aperi igitsinda ikintu cyitwa gutsinda ubundi usibye kubabara ngo yatsinzwe igitsinda ikintu cyitwa gutsinda aperi igitsinda none nibwo nibutse ko amakipe amenshi n'amato itayatsinda dukoze umwitozo dusanga aperi nta makipe atanu yo mu Rwanda yatsinze recto verso ubundi icyo bisobanuye ikipe ifite iyo shusho isa gutyo iyo kipe iroroshye kuko ntufite ikintu cyitwa kudomina ntushoboye nta mbaraga ushobora kwitwa uwa mbere ariko kwitwa uwa mbere mu baswa ushobora kwitwa umunyembaraga mu banyantege nke aperi ntikomeye niba udashobora gutsinda recto verso amakipe atanu mu makipe 18 ntabwo ukomeye ntabwo ukomeye kuko uko kunganya kwinshi twagiye tubona kwande n'uyu yakagutsinda muri arere turukamutsinda n'ibiki n'ibiki iyo unconsistency imbwira ko udashobora kugera gukora match 10 utsinda udahagarara so if you can't win 10 games consecutively then what are you telling me ntabwo ukomeye so ni mubanza dukemura ikibazo cyo mu Rwanda nabwo abantu bavuga ngo aperi rakomeye mu Rwanda iyo statement nayo muyisibe sibyo no mu Rwanda aperi ntikomeye yabambwiraga ngo yamaze amakipe yo mu Rwanda ayo muri Sudan arayarusha ingufu therefore reka twagire ko amakipe yo muri Sudan ni urwego ruturenze none amarira muri kurira mwabanje mukayarira mu Rwanda mwabanje mugataka mukavuga ngo niki kizadusubiza icyubahiro cyatuma n'aya makipe matata tumenyera Kigali amwe muyatsinda n'amasifuzi byabaye induru bagahanwa andi ni amapenaliti abatavugwaho rumwe andi muranganya andi arabatsinda andi murayatsinda yego ariko niryari aperi gikora score ya 3-0 ya indi tuvuga ngo ni score ya indi hamenye ikonvenka ni gake cyane ni kuri Rayon ni kuri Gasogi ni match zitarenze nk'eshanu yashoboye gutsinda nyine ifite conviction ya difference y'ibitego biri kuzamura ucyo bisobanuye se muri liga imbere mu gihugu aperi ntabwo ikomeye ni iya mbere ariko ntikomeye kuko ikinyuranyo cyayo urakibura ni ukuvuga ngo icyo bita kumarika diferanse urabibura ntikora ikintu gituma ubona koko umweru n'umukara watandukanye na oranje ya Bugesera ntikora ikintu gituma ubona umweru n'umukara watandukanye n'icyatsi n'umweru bya Kiyovu ntabwo ibara rya aperi ripika mu bandi ngo yitarure Amerika ari ukuntu igivuga ngo yahawe misiyo n'Imana ngo ni impinga iri ku musozi ngo yitaruye ngo ireberera abandi ku isi hari ukuntu Amerika ikora ibintu ukabona itandukanye na Nepal hari nk'ibintu Amerika ikora ikazana nk'amaduri ikamukura iwabo ikamugeza muri Amerika ukavuga ati icyo kora nk'ibi bintu probably ubundi ntabwo bwashobora so hari ibintu ukora iyo uri club hari ikintu ukora abandi bose bagatinya bakavuga ngo si n'ikibazo cy'amanota niyo urebye gusa na resulta icyatsi ubwo kimarika gutsinda icyatsi ukabona 10 games win consecutively aperi ntigikora match 5 bise murarira ngo muri Sudani babatsinze 4 nta level nta rwego n'ikipe nto isanzwe mu kibuga icyo abantu banibaza kuri interview ya Taleb unahuza n'ibi bya Rigani nyine niba ikipe kuri level uvuga ngo sinshoboye no guhangana n'amakipe muri Sudan manzi ushoreye mu Rwanda yo wayashoboye mbere yo gusimbuka mu Rwanda turimo turanariza tugasanga nayo ntuyashoboye cyane ariko noneho ayo muri Sudan kuko hari umuntu challenge narambwa ati aperi
iyo igura abakinnyi igurira uruhando mpuzamahanga nabyo ntitubivemo urumva kandi urumva nko mu bakinnyi uhinjiyemo neza kugira ngo tugaragaze n'uburyo n'abakinnyi ba APR badatandukanye n'abakinnyi b'andi makipe ari muri shampiyona yacu cyo tuvuga abanyamahanga bakina muri shampiyona yacu bakora diferanse mu ngo abanyamahanga ba APR bo ni abanyamahanga bakora diferanse ku ba Rutsiro ku b'Amagaju ku banyamahanga wenda ba Kiyovu n'abanyamahanga b'andi makipe oya kuko bose basangiye ibyo kuvuga ngo umunyamahanga wese uri mu Rwanda abo wa APR abo w'Amagaju ntahamagarwa mu ikipe ye y'igihugu urumva uvuga umunyamahanga w'Amagaju ntahamagarwa no APR ntahamagarwa Watara ntahamagarwa mu ikipe y'igihugu Dawo ntahamagarwa none nabaje bahamagarwa urebe uburyo APR nyine isa nayo nasubiza inyuma abakinnyi baje ari beza bakajya hasi nka Madusi yaje ahamagarwa ubu ntagihamagarwa kubera ibibazo babiriyo by'umukinnyi udakina na Omedi harabura gake akava Omedi nawe ntekereza ko bagane bongera guhamagara hari ubwo batazamuhamagara Sekiganda yaje abanzamo mu kipe y'igihugu ya Uganda we nabanzagamo noneho ariko kuva hagiye muri APR ni ibibazo bikomeye cyane mu kipe y'igihugu igisobanuro Dawuda bose niwe ngo abakinnyi ba APR haba abanyarwanda haba abanyamahanga nta difference irimo hagati y'abakinnyi ba APR n'abandi makipe asigaye niyo mpamvu no mu kibuga bagezemo uretse kumva ngo ni APR gusa n'ubundi mu kibuga bagezemo match ubona iri balance urumva APR bikina nabi indi kiba ari gukina ikina nabi bikarangira ubusa ku busa cyangwa ari kimwe ku busa bigatuma tuvuga ngo habayemo ibintu binibi ngo APR ibona ikina ntabwo ubona ikina nk'ikipe nkuru uretse kumva ngo ni APR gusa haba ibice bitatu byitwa ikipe ikintu cyitwa ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'umupira w'amaguru nicyo bita fondation donc uwuya abo turi bo ibyo twubakiyeho uko twashinzwe abadushinze icyo badushingiye mission vision biriya nyine biba byanditse bigutandukanya n'abandi tuvuga ngo Kiyovu ni yaha yashinzwe n'aba ni yaba bimeze uko bimeze uko igice cya kabiri ni igice faranga ubucuruzi amafaranga ikoresha budget wise aho yakura kwiyabona level y'ayo mafaranga nyine naho yayigeza n'intumbero project nyine icyo ishaka kugeraho vis-a-vis y'amafaranga ifite igice cya gatatu ni igice cy'abakozi abantu nyine muri manirso abakozi babo nyine abakozi kuvuga ngo abarokirita ni bande abatoza ni bande abakinnyi ni bande bijyanye na niveau yabo aho niho upimira ukamenya urwego bita equipe reka mbanze nakire